Sahlala phasi bese sivula incwadi ya Ruth sahluko 1 nakubase Philip sahluko 3 kusuka ku verse 1 kuya ku 5 esingisini emagama esihloko kulamalangana ngilesithi knowing that God you know KWATI LONKULUNKULU lomatiko KANCONO KWATI LONKULUNKULU lomatiko but umati KANCONO. Ngiyabonga ke kungifundzela Ruth 1 verse 1 to 5 but ngicela masiye emakhaya utifundzele Ruth 1 na 2 na 3 na 4 ngoba kumbe ngekusitwa inkosi setawubuka nakulamaviki lalandzelako more ngalendzaba le. Thank you ke ngiyabonga kungifundzela mama. Ngatseni live lisabuswa tikhulu kwase kwaba nendlala lenkulu eveni lenye indvodza yakaJuda leyayihlala eBethlehem yahamba nemkayo nemadvodzana ayo lamabili yaya kuyawuhlala eveni lakaMowabi. Libito lalendvodza kwakungu-Alimeleki umkayo kunguNawomi emadvodzana ayo kwakunguMahaloni naKhiliyoni babe besive sema-Efrata eBethlehem yakaJuda. Bafike bacaba bahlala kulo lelive lakaMowabi. Elimeleki indvodza yaNawomi wase uyafa. Nawomi wasala nale madvodzana akhe lamabili. La madvodzana ateka bafati bakaMowabi. Libito lalo lomunye umfati kwakungu-Opha kanzi lomunye kwakunguRuthi. Bahlala lapho iminyaka lengaba 10. BoMahaloni naKhiliyoni bobabili nabo bafa. Nawomi wasala angenandvodza futhi ade nendvodzana. Amen. Kuphunywe kungu-Elimeleki sekusala kunguNawomi. What do you do when you lose what you are trying to preserve? Wenda njani mawulahlekelwa yintfo lebe uzama kutsi igcineke? Lolo hambo belulwe kugcina impilo. Bebabalekela simo sesikhashana. Kuleyo metamo loku bekusodiye and so precious labe bathi bayagcina kwabalahlekela life. Asiva lokuthi babulawa indlala kanti bebabalekela indlala. Kusho kuyendeka into lekubulalako kungabi ngilena lo yesabako. Kuyendeka into lekulimatako kungabi ngilena lo ivikile. Into lekuvelelako kungabi ngilena lebe uyesaba kakhulu. They were trying to preserve life, but they lost it. Knowing the God you know, but knowing him better. KWATI LONKULUNKULU lomatiko kepha umati KANCONO. Kwangathi besingacabanga ngekwenyusa emasokisi ekuthi miseleni kumati uNkulunkulu bazalwane. Kumati uNkulunkulu. Kufuna ungethembeli, it is not a sermon that will make you know God better. But nguwe lotatifaka emgwaqweni wekumati kangcono uNkulunkulu. But kumele kube practical. Kukhona dino lekumele uqale udenda ngalokwehlukile kule ndlela bewusolo wenda ngayo.
kulesingeniso sami ngingakasisho kabandi ngicela uphinde usifundzele ke make mabonza kuFilipi sahluko 3 verse 7 kuya ku verse 10. Kanti ke lokho lokwakuyinsuso kimi ngakushaya lide ngenxa yaKristu. Yebo konke ngikushaya lide ngebukhulu bekumati Kristu Jesu Nkosi yami. Ngilahlekelwe ngiko konke ngenxa yakhe. Ngikushaya tibi kuze ngisuse Kristu. Ngitholakale kuye ngide ngishona lokuncane kulunga lokukwami. Lokutholakala ngekwenta lokufunwa ngumthetho. Kepha ngifuna ukutholakala nginekulunga lokuya ngekukholwa nguKristu. Ngisho kulunga lokutholakala kuNkulunkulu ngekukholwa. Lengikufuna ukuthi ngimati yena nemandla kuvuka kwakhe nekuhlanganyela etinhluphekweni takhe. Ngize ngimfute ngisho nangekufa kwakhe. Amen. Bless his name. Mangive kahle uthi ulahlekelwe kuthi amati. Uthi ngenxa yekumati kunezinto letimlahlekele. But mase kuya ngasekugcineni uthi kuze ngimati yena. Uthini Paul? Uthi ulahlekelwe ngokonke ngenxa yokuthi uyamati. But songishiye estikini kwasho umuntu. Mase uthi ngifuna kumati yena. Paula uthi I know him but I still want to know him. Endleleni yekholwa kunebantu laba senior kimi lengikholwa ukuthi kunalokuningi lengifunza kubo. Kepha nami kulolu hambo lengikulo lwekumati uNkulunkulu sonke isikhathi mangithi ngiyamati ngikhanza ukuthi angimati sonke isikhathi mangithi uNkulunkulu unje mangithi ngiyagucuka ngiyambuka inkandla zakhe sesinjalo. Thank you Jesus. Uma ngikhuluma ngaye encwadzini yemakhosi ngibe nemicabango kumbe kunemavesi lamaningana lapho ngicela ukuniketa nje abhaliwe nalapha. Uma sifunza la ngemprofeti Elisha kunetimangaliso latenda kwecala akusi in order but letinye tetimangaliso kwaba kuphiliswa kwaNamani. Niyakhumbula elichokeni sifo lebesiyinkinga kakhulu. Elisha wamthandazela Namani noma wakhuluma livi waphila Namani. Kwesibili indodzana yaseShunemi lalala etikwayo lebeyifile yaphila. Kwesithathu incwadi yemakhosi esibili sahluko 7 wathi kusasa kutabe kunenala akhuluma kunesomiso mbamba eveni. Bantu badla nabodvwana. Wendeka umangaliso the following day kwaba nekudla lokumangalisayo. Kwesithathu lokunye ukhuluma kwesine kunendvodza sekafile Elisha. Ngicela ungifundzele leli ke make mabunza lo sahluko 13 verse 14 emakhosi esibili sahluko 13 ufunze verse 14. Ngaleso sikhathi Elisha abegula aphethwe sifo lesagcina sendlule naye simbulele.
Jehoyashi inkosi yaka-Israyeli wehla waya kumhlola wafike wamthela ngetinyembeti wase uthi babe wami inqola yaka-Israyeli nebagibeli bakhe bemahashi. Elisha wathi thatha bujoki nemicibisholo wakwenta lokho. Elisha wase utshela inkosi wathi bamba lobujoki ngetandla takho. Yathi inkosi nase ibubambile. Elisha wabeka takhe tandla etikwaleti tenkosi. Wakhuluma futhi enkosini wathi vula lifastelo langa sempumalanga. Inkosi yalivula. Elisha wase uthi kuyo dubula. Inkosi nembala yadubula. Elisha wase uyamemeta wathi umcibisholo wasimakathe wekunqoba. Umcibisholo wekunqoba eMasiriya. Utawubhubhisa aphele eMasiriya eAfeki. Amen. Verse 20 uthini nje lo Elisha wase uyafa wafihlwa. Ngiyabonga. Elisha uyagula. Ake sikhumbule futhi wendene ekucaleni uphilise namani. Elisha wavusa indvodzana lebeyifile yabuya yaphila. Elisha ukhuluma elivi kwaba nemangaliso kwaba nekudla ngesikhathi sesomiso. Elisha kujikijelwe umuntu ethuneni lakhe emathanjeni akhe waphila. Kepha lo Elisha lengikhuluma ngaye wafa agula. LONKULUNKULU lo wende ema-miracles nge-Elisha akazange wamphilisa Elisha eguleni. Simanga ke Elisha ufakwa ethuneni asangcwatshiwe kulethwa umuntu lofile. Makafika lapha ku-Elisha emathanjeni akhe uyaphila lo muntu. Elisha kavuki. uNkulunkulu akacalanga wavusa Elisha kuthi atophilisa nangilofile. Kepha uNkulunkulu wasebenta emathambo a-Elisha kuletha kuphila kumuntu lobekafile. Bengicabanga singiyamati uNkulunkulu angumphilisi. Kepha sengiyamangala aze hawu. Manje lo Elisha ubiyekela njani Nkosi? Ngithi bengithi ngibheka le ngithi is the Lord that heals you. Ngibone lobeka methemba uNkulunkulu afa ngala. Angisathi sengidawuthi ungibani ngani. uNkulunkulu kungenteka aphe kuphila ngawe. Asite umuntu ngawe. But umsite ngento lengasebenzeli wena. Elisha bekafile kuphiliswa azakwamsebenzela Elisha. Kepha Elisha wabaphilisa nabanye. Wabaphilisa nabanye. Ayikabi kepha it's very interesting. Umakhi kuyendeka abede indlu yakhe. Kuyendeka lofundzisa ngemabhizinisi abede ngisho enye ibhizinisi. Kuyendeka. It's amazing. Kuyendeka thishela afundzisa igeography ngawo onke emave emhlaba kepha angaza waphuma waya kuleni. Elisha waphilisa umuntu lobekafile
but he remained dead. He remained dead. Never minimize God. Yawela uNkulunkulu lo bazalwane, ngisafuna kumathi. Kuze kane uNkulunkulu ngibani? Kusho ukuthi ungacali utibuke utikhobose utibukele phasi uthi moskimi akulungi moskimi akusebenzi. uNkulunkulu akadzinganga kuvusa Elisha kungikhane atawuthi ya ngoba sewuphilile sewungaphilisa. Wathi uNkulunkulu lo mdzala wetinsuku lo nawe manje ekuvusa lokufile wabavusa boLazaro nanangu wamvusa ngetandla takhe lo ngemtimba wakhe kepha yena wangamvusi. This is the God I thought I knew, but I have discovered I don't know this God. Angimati uNkulunkulu. Angimati. Ekubukeni kwami ngeliso lelincane ngibona ngathi uNkulunkulu ngeke uze umdadishe uMati. Makungathiwa nje kutaba nema questions lang 10 about God exam. Bese kuthiwa hamba uyomdadisha uNkulunkulu. Uhambe udadishe by the time yobhala le exam udadikhanza uthola 0. Ngoba lo mdadishile ngale. Utawukhatha ngasasiyelo lo ngale. God, who are you? God, who are you? Singakhuthatana ekuthenini bantwana sibakhulise kahle. Ungakhanza ukuthi khona la endlini kunebatali labathole umusa baba nebantwana babakhulisa. Bantwana babo bahloniphekile. Bantwana babo kumbe labanye bayasebenza. Bantwana babo kumbe bayaphumelela bayakholwa. Batali babo bethembekile uNkulunkulu. But in this very same house utokhanza kunebatali bethembeke njengabona laba kepha abantu ababo bayawulungiswa ingqondo kuma rehabilitation centers ngoba bakuma drugs. I thought I knew God, but I want to tell you I don't know him. Ngoba nalaba bethembeke njengalaba but ema experiences abawafanani. Sengiyawuthi uNkulunkulu wabani emkhathisini walala babili. Ngeke futhi ngithi hayi laba ngosibathandaza kakhulu bathandaza kancane kumbe labantu ababo lababanjwe ngebadrugs kumbe bathandaza kakhulu kunalaba. Akukho lesingaticapha ngako kuNkulunkulu. Kude lo ngaticapha ngako before this God. Nawe ungacali utikhobose uticabange ukuthi hawu mina uyathi kuthi yini le nto awubalise uNkulunkulu. Hawu mina uNkulunkulu wami kuyawuze kube nini? Inkululeko yabantu abami kuyawuze kube nini? Nginothi awumati. Ngoba uma ungamati uNkulunkulu uyabona lo uNkulunkulu lesingamathi simkhona kanje tiblet dolotamke. Please run quickly. 2 chairs. Great. So lo uNkulunkulu lona ke thank you very much. Le camera uyishena ba beka la. Thank you. So lo uNkulunkulu lona ke bazalwane naku wena ula uyathandaza usuka la uthi Nkosi ngibhekile ukuthi ungiphe inkululeko ngibhekile impumelelo
kulomnyaka kulenyanga kuleliviki Nkosi ngibhekile ukuthi kube nelishintsho ekhaya lami kube nelishintsho empilweni yami ngibe nekuphiliswa emtimbeni wami Nkosi I'm walking towards my destiny idestiny yakho ila uthanaza uNkulunkulu athi don't limit me mina ngisebenzi ngeminyaka yakho mina ngi-eternal mina ngingunguna phakade angisebenzi ngoba kungu-2022 ngisebenza in eternity yami ikhalenda ayifana nekhalenda yasemhlabeni uNkulunkulu uthi ngifuna nje ukukudonsa kukwenweba kuze ude ungadi ngifuna ukudonsa wena ubeke 2022 mina ngaphila beyond 2022 nginemasu nemaplane ledlula 2023 don't limit me kube ngathi uthi ngiyawusebenza ngoba kungu-2022 ngiyawusebenza ngoba nginguNkulunkulu lo miphakade ngiyawusebenza ngoba nginguNkulunkulu lo mephakade manje ngiyamhlola uNkulunkulu ngivala abanye bafakaza bathi mina uNkulunkulu ngancuma ngathi lenyanga ngeke iphele ngazila uNkulunkulu wanginika ibreakthrough ngithi ngisabukile ngilalele ngalapho ngithi ngibuka ngala ngibone uNkulunkulu wakhweshisa situlo ngithi pho sengidawusho ngani ukuthi sengingagcizelela ngani ukuthi ya mawungazila nje inyanga yonke things are going to happen ngoba ngithi manje ngiyagucuka ngikhaze isitulo sisukile ngikhanza umncele sewusukile sengiyacela Nkosi kuba ngiphiwe thank you Jesus amandla ngiwadinga kuba ngifike ngoba isilimo singihadileke ngiyahlulela mangabe udawehluleka uyawube uhlulwe ukuthi awukamandi uNkulunkulu uyawuba kamandi thank you Jesus uyawube uhlulwe ukuthi awumandi uNkulunkulu uyawube uhlulwe ukuthi awumandi uNkulunkulu uyawube uhlulwe ukuthi wena uthi ukuthi uNkulunkulu wa-operator ngewakho ema-deadlines wakhohlwa kumcalata lomcana wethu isuku ngoba lunyawo lolunye lwakhe lume ngalamaphakadeni lolunye lweme emaphakadeni you are between eternities uthi uNkulunkulu ngikuphe ngiko uNkulunkulu uthi usipha eternal life akasiphi life for 2022 usiphe maphakatheni mangabe ubuke kwenteka kwetintfo ngekweminyaka you are missing who God is because God has gone beyond every calendar of this world sewendlulile kukhalenda yaseSwati imithandazo lebeziyithandaza ya 2022 ukuthi akushintshe lokhu akwenteke lokhu uNkulunkulu sewedlula kuleyo khalenda God has worked things in eternity siyati encwadi ndacela umfundzele nje base Roma 9 verse 17 ndewuphawula lokhu bese siyayigoqoda indzaba yethu Roma 9 verse 17 Obe umbhalo uthi kuFaro ngikuvusele kona lokho kuthi ngikhombise emandla kuwe
kuze libito lami libajatwe emhlabeni wonke. Yeah, amen. KuDaniela 3 siyati kunekumathi uNkulunkulu lokabili. Bathi Nkosi, you are able to deliver. uNkulunkulu uyasikhulula. Base bathi but inalenye liside kaNkulunkulu, he may not deliver. Kusho ukuthi lo uNkulunkulu otheleza kuye, he is able to deliver. But he may not deliver. Kude lokubehlulako. Kepha kukhona la ngahlala angakwendi, but kude lokubehlulako. Kude lokubehlulako. Bathi thina lo uNkulunkulu wethu sifuna shall record ngaye. Uyakhulula kwecala. But kwesibili mangabe akasikhululi sifuna irecord lakhe lisale limile. Kuthi uyakhondwa. Ungibani uNkulunkulu kuwe? Are you only praying to the God who delivers or to the God who may choose not to deliver? And then again, last funza khona baseRoma. uNkulunkulu nguye lothi lo Faro, ngifaro kami. Nkosi. Lo Faro useplaneni lami. Faro ukhonela to fulfill my purpose. Lokugcina kwenhlitiyo yakhe is because of me. Ngifuna ukubonakalisa ingadi imlo yami. Hawu Nkosi, uyathi bengicabanga uNkulunkulu ukuthi wena injongo yakho uyifeza ngabo Davide abantu benhlitiyo yakho. Uthi uNkulunkulu no. You don't know me. Na Faro ngiyamsebenzisa to fulfill my purpose. Na Faro ngiyabonakalisa emandla ami, but ngiwabonakalisa ngenhlitiyo lelikhuni. Ngosi lo muntu lo akathandazi lo Faro lo ukona boNkulunkulu bemfuna. Uhlavuka emfuleni lo Faro lo ukona boNkulunkulu bethi inyoka kuhle ukuthi biti inyoka la. Uthi uNkulunkulu don't worry, I know how to use a man who is a witch. Ngiyakwathi kumsebenzisa mine wena ungakhetha ukhethe labazilako ukhethe labanikelako uthi mina uNkulunkulu ngisebenza ngisho la ngemthakathi ngithi mthakathi kuyakwatiwa lamuhla ukuthi you will never curse what I have blessed. uNkulunkulu has no problem. I'm trying to know this God that I thought I knew. Ngizama kumati ukuthi lo uNkulunkulu kanongibani bengithi mawubuyise tigwece akusho ukuthi baza asibele usempilweni but bengithi uyabona nje uNkulunkulu ngcwele use me Lord, use me Lord, use me Lord, I'm your child Lord. Ngithi ngiyacakada ngibona sebenzisa umthakathi akasho sinaba ngiyothakatha but uthi uNkulunkulu that's why I am God. There is no other. Kude lo munye. Uyathi uma ngabe ngake ngibekwe lesihlalo, ngike ngibe uNkulunkulu nje 2 minutes. Bengibonakala tinto. Bengibonakala tinto. Ngoba bengabagishisa ngenhloko lapha emgwaqweni. Agijima soka ngathapha yofika kamanzini. Agijima ngenhloko. Bengathi ebusuku ngesikhathi banyonyobile nalabanye bazalwane bathi siyavuma bese ngithi bha kukhanya.
God, you are amazing, Lord. Umhlaba waJehova negcwala kwawo. Live nalabakhile eveni baba uNkulunkulu. Baba uNkulunkulu. Bengibukela nababomake laba jive ko labehla benyuka. Ngacabanga hlatshwayo lo ngekho. Naye lo hlandiza ngelijasi lakhe. Bese ngithi God, you are amazing. Awubendanga abafana nami. It would be boring. Ngive mabunza nashiba abashada ingwela ngisengozi kuwe kungiRichard kuphela lo ngazange asayishaya ingwela. Lokunye uvanga sakuhambisana nawe ase uNkulunkulu, don't worry, akusiko kwakho vele. Uyabona wathatha isihlalo saNkulunkulu. Utawusho uthi wendani lo? Wasuphapha kangaka. Uthola ibonus yini? God, you are great. Utawuthi uyahamba uyawumhlola ukumlandzele ukhanze isidindo diphambene bese uyabuta sibeka jika jayiva kangaka nje kanti kunje beka ngendeli yena bekendela umdali wakhe. God, you are amazing. Usebenza ngemuntu lofile kuletha kuphila kulomunye. Usebenza ngalokufile. Thank you, Jesus. No wonder uthi uNkulunkulu imicabango yami ayifane yakho. Netindlela tami atifane takho. Ngiko, don't pray your ways, pray his ways. Don't pray your thoughts, pray his thoughts. Mangabe lebe ukucabanga kungasabonakali, yathi kahle ukuthi hayi kuyabe kusebenza umdali ngoba mina bengicabanga kule level but sekwenteka kulenye level. Kwendeka kulenye level. Asifike negcineni bantwana basekhaya, Job 42 verse 2 na Job 42 verse 5. Sengiyacela Nkosi ngoba ngiphiwe. Thank you, Jesus. Phiwe lamandla KWATI kuba ngifikele ukuba isipimo siyacile Angicithe ngalesitulo kanje kulokunye ngithi mangilapha ngithi uNkulunkulu by this time next year ngicela ke ungisonzetele by this time next year ngiyasibola sikhona khona ngikhomba next year by this time next year kudabe nje ngithi ngiyahamba nje kusengafiki next year sengigilwa ngilento. Uyabona bengicabanga ukuthi utakulungisa next year but so sonzetile isitulo. Amen. I thought I knew God but I don't know him. Yeah. Ngoba ngimnika ithemba umuntu ukuthi hayi next year asangafiki next year kungaphela December abe uNkulunkulu sekafikile next year wakhe. Ngiko ke sengiyacela Nkosi mawungangivulela nje lipage ngisinkwadi wena sengengithole kwengivulele Nkosi kani wena Nkosi ungibani. I think nginemthandazo lengeke ngiyithandaze kuneti stress lethi ngeke ngiphathe uma ngingamadi yena. Job 42 verse 2 uthini ke? Ngiyathi ukuthi wena unemandla ekwenta konke
kude muntu longaphatamisa lokho losewuhlose kukwente. Bazalwane, ngubani longaphatamisa uNkulunkulu? Uyabathi labantu abaphila la emhlabeni badalwe nguye uNkulunkulu. Wafaka konke la kufakile la kubo. Mangabe kunenhloko lelikhuni wayifaka. Makunenhloko lethambile wayifaka. Sewuthi ke uNkulunkulu kulabantu labadalile lababona kongamunye ngamunye ubabona ngaye ukuthi ubona ngisho labatawutalwa lo 8 billion kuNkulunkulu umbona kaso. Umbona kanje. Sewuthi ke uNkulunkulu ngisabuka kude lotawuphatamisa lihlelo lwami la. Awumbuze loya ke no. Mine ngamakha lo muntu. Kuma ngaliphazamisa lwakakho uhlelo kepha lwami ngeke liphazame. Ngeke liphazame. Lithi ke ngiyade ukuthi wena unani? Unemandla ekwenda kongaki? Konke. But listen, noma anemandla ekwenda konke, uyakhetha kungendi konke. Lokho kungendeki konke akusho ukuthi uswele amandla ekwenda konke. Uyakhetha kungakwendi konke, but he can do all things. 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 But he has chosen not to do all things. But he can do all things. Good. Thank you, Jesus. Verse 5. Tindlebe tami setiketeva ngawe. Kodwa nyalo emehlo ami asakubonile. Thank you. Nalwati lolubili kunekumathi ngekufa. Kunekumathi ngekumbona. Kunekumathi ngekufa ngaye. Kunekumathi ngekumbona. Akusibo bonke abantu lobabonile noma lovile ngabo lobabonile ngosi. Akusibo bonke abantu lovile ngabo lohlangene nabo ngosi. Uthi Jobe kube nesikhathi la ngiva ngawe khona. Ngenyalo liso lami liyakubona. I pray that God will come with this revelation to you. Wedlule ekuveni ngaye kepha la umbona khona. Ngibonile ngisaphila emhlabeni ukuthi mawuthi philela uwedvana ucabanga ukuthi uyamati uNkulunkulu. But mawudibana nalabo amatiko uNkulunkulu bese uyabona ukuthi angimati. Mangisoma business lapha ku community yakho sengisemacanza akho nemahewu ungisoma business lomkhulu. Kepha mase udlulela phambili ukhanza labanye lasabathengisa lokukhulu kunalokwakho bese usikani ngendani mina. Mawugijima ushiyana esigodini sakho noma esikolweni sakho lavundla amande noma eSwazi National nawe ukhanza usihlabani ubashiya bonke mase kuthiwa kuhlangana iSwaziland yonke sewuthi ikhanza sewusekugcineni bewucabanga ukuthi uyakwati mase udibana nalaba kwatiko ukhanza sakwati mawuwedwa nawe uthi ngiyamati lo mdzala wethu insuku mase udibana nalabanye labamatiko ufisa ngathi ungathula uthi nithini. Lord, I want to know you. Can we have that appetite to know him, bazalwane? Ngiyakholwa emaklasi akamoya avulekile. Kuthi ngiloya ngathi applya. Kuthi Nkosi ngifuna kukwati wena.
but kukhona lekumele kushintshe kwendeni kwakho tintfo mangabe utawumathi kangcono kunaloku lomathi ngako nyalo. Lona womi lengikhuluma ngaye ke bazalwane lengidawubuya kuyeviki letako emaphupho labekacabanga ukuthi atamnika injabulo aphela. He lost every hope that will bring happiness to his life. Aphela phahlateka. Nkulunkulu kwangikhana yawukhwebula ukuthi naku lebengubekele kona. Kuyendeka konke lebekulithemba lakho ukuthi kutakusita kutakuphilisa. Kungabe ngumsebenzi, kungabe imali, kungabe ibhizinisi, kungabe ngumntwana, kungabe batali. Konke lebe ukuthandazela ukuthi it will give you happiness in the future ubone kushabalala emehlweni akho. Bese uNkulunkulu soyakhwebula. Athi naku lenkulungisele kona. If I get tired along the way, it gives me power to press on. Jesus in me, His name made me out to His mind. If I get tired, along the way, He gives me power to press on. Jesus in me has never made me out to His mind. Thank you, Jesus. Laba bethemba ngoJehova bayawuthola amandla lamasha. Laba bethemba ngoJehova bayawuthola amandla lamasha. Thank you, Jesus. Kuphela kweviki kungaguquki lutho, kuphela kweminyaka kungaguquki lutho. Laba bethemba bayawuthola amandla lamasha. Bayawuthola amandla lamasha. Ngeke babe stress ukuthi hawu Nkosi waphela umnyaka solong nje. Laba methemba over. Umnyaka ungaphela kungakaguquki lutho, but I have new strength to face another year. Noma kungashintshi lutho, noma ngihleti ngisidumbu njenga Elisha, ngidawuletha kuphila kulabeta kimi, noma mina ngidawuhlala ngaphili, but I will give life to others. I'll give life to others. Ngoba ngiyamati uNkulunkulu. Unalokungcono lebe ngethembele kubo. Unalokungcono lebe ngikuthandaza. Unalokungcono lebe unalebe ngikuphupha. Unalokungcono kunaloku mina nawo ngibengizama kukonga. Unalokungcono uNkulunkulu. Makulahleka indvodza yakhe lithemba lathutha lathi at least naba abantu abami. Makufa abantwana wathi nawo ngisaphilelani wazothi uNkulunkulu. Now you will see that I am God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm sorry ukuthi kulokunye kumele uhambe uze ufike ekugcineni kube ngathi ulahlekelwa konke. Lebe ukwethemba sikudaba lusito. Kungikhana ubona ukuthi uNkulunkulu emaphakadeni wakulungisela. Ngoba imicabango yakhe emihle. Sewushito uNkulunkulu uthi declareile lamuhla wathi kude umuntu longehlulekisa lisu lakhe. Kude ngisho omunye kude lokwehlulekisa eliplalela uNkulunkulu ngempilo yakho. Kude kulabatelo nalawutawutalwa kude. Your plan shall prosper. Your plan shall prosper. Mawukhathala utakuphe amandla lamasha. Definitely. Thank you, Jesus. Angkwati ukuphi nemgwaco, ukuphi neluhambo. Thank you, Lord Jesus. Ukuphi neluhambo. Ukuliphi lihlane.
ukumupha umgotsi, ukusipha isililo. Ema-dates owashintsha kumbe sewuze awusathalaza nema-dates. Sewuthi lahlile ungemathambo njenga-Elisha. Kwekucala uthi uNkulunkulu hamba unike kuphila kulabanye. Noma wentabe uthulile ungaphili. Go and give life to others. Hamba uphilise labanye. uNkulunkulu ufuna kubonakalisa ukuthi he is almighty. Ngisho kwakho kungasebenzi uthi kepha ngifuna ukukusebenzisa ukuthi usebenzele labanye. Ngifuna ukukusebenzisa ukuthi uphilise labanye. Ngifuna ukukusebenzisa ukuthi uphilise labanye. Nkosi lami elikhaya likemi kahle uthi uNkulunkulu ngifuna ulungisela amanye emakhaya noma lakho lingakemi kahle. Mina Nkosi ngibonekala ngathi ngisehluleki uthi uNkulunkulu yes ngidawukhathi imla kangcono ke lapho. Ngoba kubebe ukwati bowutawukhathi imlisa wena bowutawukhuluma ngawe ukuthi ukhona kanganani kepha mase ufikela uthi khona Nkosi angikwathi ngiyehluleka uthi uNkulunkulu that's my time. That's my time. Elisha ubatshelile labanye ukuthi abadubule kepha wena ukhona ukudubula. Lord Jesus, you are faithful today. Angathi Nkosi uhlangana nabani lamuhla. Angathi ukhuluma nabani lamuhla. Yebo sonke silalele. Kepha kumbe khona la befile. Lord, I pray this time. Thank you that Lord bewungeke usho kanje kithi. Ukhulumele ukuthi sihambe sinema notes. Ukhulumela ukuthi sihambe ngetiki masisuka la. Thank you Jesus. Situlo siyakhwesha. Kanti futhi kumbe uyasonzela because you are almighty. You are almighty. Awusiye umuntu Nkosi. Vele kahle kube kuwesihlalweni. Thank you Jesus. Kumbe bese uthandaza ungathi nese uthandaza uthi. Kumbe sothi uma uthandaza utkhanze ulele nebulala. Ngoba sewune stress emini ebusuku le ngakuthandazela nje nyana ukuthi uNkulunkulu akuphe ukuphumula emphefumulweni. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kungendeka simo sishintshe but manje ngiyacalata ngibuka lo uNkulunkulu ukuthi umshintshele banisimo but manje ngibuka ngala ngikhanze sasikashintsha isimo. Therefore ngeke ngithi uNkulunkulu dashintsha but angashintsha but kungendeka angashintsha. So my prayer is may your spirit be lifted. Satan angathathi advantage ngale simo lokuso ngalo mgodi lokuwo ngale dinyembedi lotkhalako. Ngifuna uNkulunkulu akhathi imliswe in your tears. uNkulunkulu akhathi imliswe in your unchanged circumstances. uNkulunkulu akhathi imliswe. Blessed be your name, Lord. Can I pray for you? Can you step forward? Ungeta yini kuleli altare ukulesimo kube lesichazekako. Just come and I pray for you. Jesu Nkosi khathi imliswa nyalo. Jesu akasoze. Thank you Jesus. Angidele. Thank you Jesus. Uma kathala. Uma kathala. Uyangiphe manje. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Let's make that confession again. Umankathala Dlamini Umnika amandla ngithubeke Jesu kimi asoze angidele. Hallelujah.
njengebantu labemukelako ngoba semukela mbamba. Phela uNkulunkulu ukhona mbamba. Phela uNkulunkulu ukhona mbamba. Wena lokuphatheka mbamba. Wena ngeke lihlelo lwakhe. Angenda konke. Uyakhetha kungendi konke. I pray against every sickness and disease lengabamba abantu abakho Nkosi in their waiting period. Kuthi ingabi nemandla ekususa lembewu yekukholwa kwabo. I pray that they will connect their hope to eternity, not to a year. Lithemba labo lisuke eminyakeni, lisuke kumuntu, lisuke emthandazweni. Lithemba labo libe sephakadeni. Makwendekile Nkosi balahlekelwa in the meantime. Ngiyakwazi lokulahlekela. Ngithanazela ukuthi labanye kuloyo mgodi labakuwo kulelo thuna labakulo kuthi makujikwa labanye labafile bathole kuphila. Thank you Jesus. Baphile ngemavi abo noma bona bangaphili ngawo. Baphile ngemakhaya abo noma bona bangaphili kuwo. Oh Nkosi, mina ngingumuntu ngendeka kulokunye ngikhethe ngabasebenzisi kubo labanye kumbe abantu ababo bakuma drugs. Mina kumbe ngakhetha ngithi awu ngeke ngimsebenzise umdali bantwana bakhe la kuma drugs. Kepha wena Nkosi ujikjela lokufile esidunjini iphile. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ngiyabonga Nkosi ukuthi utawujikjela abantu kubo batawusidakala ngoba you are almighty. Ufuna kubonakalisa ukuthi kusebenza wena ayibona, kusebenza wena likhono lakho ayilikhono labo. When everything has crashed in them, it is only at that time when you receive glory. Ngesikhathi umlomo ngila wena ukhadimliswa khona. Babe longcwele, may this day mark a new year in their lives. New strength, new passion, emandla lamasha, inhlitiyo lensha, lithemba lelisha. Oh yes, thank you Jesus. Nalobe kabunile athole futhi aphakamise emehlo, athi ngiphakamisele emehlo ami etinzabeni. Thank you Jesus. Lusito lwavele eCalvary. Burdens are lifted. Blessings are poured. In abundance you live. In abundance it's your life. Jesus is King and is glorified. Thank you. Hambani benekuthula kwaNkulunkulu kwedlula kuconza konke. Nephila kwaNkulunkulu. Amen. Amen. Ameni, 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 amen, amen.